Gapo kinigiti tobacco farmer. Kahit nakasawa nila, bukod di farmer ha, may isang makina. Yung idinalpas tayo nga na paayan ti aming tobacco farmer ti sa kaysa nga libre nga makina kin hose. Itultuloy tayo ti dadoma pa nga farmer nga gagop ti nasulong ka 5,000. Kaya dato ka 5,000, upat kadakwada may isa ti ugurda. So, more or less 6,000 divided by 4 is 1,500. Rinogyan tayong ti 1,000 in last year. Narugyan ti 2 years ago ti sa 600. So we distributed already 2,200. On top of that, sa bali pa ito native ti Sanghera. Ti Sanghera, we have 110 farmers organization. Each of them, at least 2 to 3 tinated kadakwada ng makina before this kind of scheme. Itanta, adamanin 1,000. Naligiging nga nakaawat nga upat na farmer in last year. May kandaman tinisan. Tapno di kastakit, nagiging upat ka farmer nga kakaruba ti pagtatalunan na duwan ti usarindan halaga may nisa. Doon may nga tawan, palpalubos niya po gusto nga dan po makawadwadan na. Kasi dito man. Dili upat nga nadisignaran nagkakaroba ti pagtatalunan na. Ang nagkakaroba ti balay, ang kakaroba ti pagpulbulan na. Kanya mga agricultural crops. Adan to manin, until such time nga upat ton ti agyan ti unay. Di kan, agsisinsinda. Aside from that, haan lang nga digiti farmer. Dagi programa itata nga di livelihood. Di livelihood itata, very massive ti kami. Dispersal itata. Poultry and hogs ti kami itata. Kasi dahil ti makita mi nga uray ko na tayo nga ado iti agpan tartaraken and kirigitoy is still the demand of protein in the country is still needed to increase the production of protein, eggs. The poultry nga dito ta egg ti papanan ang 45 days egg. So because the egg may isang manok 500 days the maximum production. At least 320 tinayip mo. After 500 days, parchen, agbalin to pagkakwarta.